Alian tak jauh ulama di Aceh PD itu Tungku Syik Waido lampu saka. Nan katurinya Abu Waido lampu saka yang buh nan dalam PD. Yang buh nan dalam PD Abu Waido lampu saka. Tungku Syik Waido lampu saka waktu kena habis umur merebut jenazah mak. Merebut jenazah Abu menyabih umur don ku berandol lampu daya Abu. Abu menyabih umur don ku berandol wakaf tanah baklun. Abu ku berandol lampu masjid merebut jenazah Tungku Syik Waido waktu kena jawab Allah. Kejawablah Abu Waido, wahai anak long bangsa Aceh bet terebut nak jenazah long. Long damai je nak kiban Abu, long damai kata aje nyak je Abu, ketebe Abu Waido luar rumah gedang dileun. Gedang dileun gejok tongkat ke keun ba anak Aceh. Wahai anak long bangsa Aceh, lihatlah aku melemparkan tongkat. Di mana jatuh tongkatku, di situlah kau buat kuburanku. Gejok tongkat Abu Waido arah Kaabah gerom. Melayang-layang di kiri langit mak, melayang-layang lebu ke Mantanjung redungkat Abu Waido mak. Yang tabuh nan jino Tungku Syik di Pasir lebu ke Mantanjung. Yang Tungku Syik Waido lampu saka gerom dungkat. Panjang redungkat lun di sinan tabugat kuburan lun. Watejak pukul di ulama Aceh 20 kilometer mak. Di po dungkat gerom di Tungku Syik Waido lampu saka. Menyata pegah mbak anak Aceh hantam pernah tinggal dalam Dayak, hantam pernah di Jabut, hantam pernah dibuat kitab melulu jak sekolah. Tak pegah ulama Aceh geram dekat 7 batai pergi jauh. Nyan haiman balik meyakai dengku, haiman balik meyakai. Patutnya makai kah god. Pakai kah god. Nyan kejip mayu hanat dapat kitab tauhid salah